Ebusiafo ya sanso edin shemu ewa hebium aha emergency Ghana TV eso enenso da fofo atwedi amponyankopon de acheyen me the story bi ebe femo efa ye mami bi odi nenim nisuo ebe pie mu ewo Lawson TV na sema odi bae ni seniku enya accident na eja 5 years nie odi niku akọ hospital akọ ni husike nia asa na eja last surgery yo mukoye niku neske ni ho eni nti no moye ni wiye no akasa ombeyi niku no edi na befie ne ska omobeyi niku no omunye bi enti maame no edi bepie mu ewo fidie mu hasinti ebusia ene me the update no ebro na so share so be subscribe na wa like na wa drop comment no so ewo comment section ase come ho ne go hwe video no ebra twembe ade na bie wa no kasa ase de onim kasa ene ohun kuna se wo ye sexy romantic bi wa he sexy za wa ode chen ato ko mu kunu be sa anyim wa sa so poni me am timi na so do timi na so poni okunu be anyim o enye bebedu no ade mu wa na afro tena so zeze enye ja asem ene okunu aba metoto so se do na ho ese de awode ni ho oba pa se bibia boko de anopai asida na yeji eni kan ko twere ampo yankopon sense obi bai wado ye nyame anka na akoma ontumi nye ena mutitru nyame enshiramu sense ebusuafo kra hian to chen ada yensa bata wodeka na nkofu na mu fie ye frew waka korobo na nche wo makwa ne nam mama meyi me kunu akofia asomdwe mu na se na akachin papa yi obeye ti ye baya asida na me de Lawson TV ma yaje o enye musenta manke binmo aho enwu sense du bebi na enida so asa na kamisa na kamenu medura na mensan me ho sense na akono esu baba akomne ahode na be makatechie edam so na ye awusu amame we na bai se school bus bi e de car boni kunu e wo bra na otimoto so be ma na yare emfiese ni 5 years 5 solid years mame na abodu kutu ene ni kunu to no mo se waso ponisi na pampam ne ho aye fe ohia semaya o die ka na school no ya free school no mo amote nsem a ekoso wa fidie yi so na nyankopon ya adom ma be ma ekopie mu wo kolebu ayasabia a omo ye ne surgery omo ye surgery operation yi wie ya papa yi yentimi nyi no waka hospital ho obeda pie na mo so mo dawro ma ye kekabo mu a ye de akoyi be ma na pie ene wona te hayo eja mbacho te sen Yesu adom boko be my friend saying a friend Yusuf Adam Mr. Adam ma bibi aboko Yesu adom boko fa no mo ye operation no amutwa meti ho dan uti ne ehwe me na me hwade okay ana odi adibia hye ho mo da adibia hye na mo pai mafusu wafusu ni de menyi mo pai ha no mo de ade anso be mic no ha ana mo de ade hye ho o mo de ade hye wo yem ana o mo chichire o mo pamo ye wow ana mo chichire wow nti on besan ye second surgery na o mo de ye free ho o ma but o mo si munyi ye hye ho nti when se na ye na nti se first kan one ba kan ho ansa no si ne dadam okay according to doctor no mate aya na nka kind enyam wie peye but e wo ho a wo kai bibi kakra ho de me kai bibi kakra before a wo benya accident no se dia na wo kai wo that time no anani de mai mbaye ye din kakra enwie peye nti obesa akọ okay ti se musa ye second surgery na the doctor shebo say obesa aka ya na o kai wo ma me din me kai eno no yire na bo kire wa na say wa na she da kai say wo kai wo ma me din angasa eno de e ba me trim okay wo ma me din de say e frɛ no Abiba Abaka o fa he o achim afusu na o yire se wo yare ye wo ma me mo ma fie ho me hwe wo da mi ma me awa wo me on ba fie ho da mi nua wa mada wa mfada obi ansi ho da adentia mi nya da ye ena me call church o me se oba na de me ko ba me no call me church and sana me ko hu oba no aware no but oba ndie ye nyame na yi no ma me da ye be na wunyaae nya da ye no ye ka kire me se
koka nyame asem ana me se me nyane da no se me koka na asem nti na ye den but me force ya na me konya papa bi na me ka kire no se ande me nko asore ana me dai kramu ana me koye me ko si na je na wo ye kramoni na wo so dae na obi ka kire se koka nyame asem nti wo ye se wo jai kramu akọ kanyame asem no na wabusua no nya issue ana ai ti efiri ho no baby a meti sisi akura me ma me ni me nua wa mada wa mfa do mu nim ho ti me ba ware no because hu we na me ba ware no me ko kai no me papa kuma baba ako Abdurrahim ono obai ni onu kura nsheda ni me fi ho sa but efiri ho ba de me nua bia no a oba me biem tabese o ma me ankasa wo wo ankasa no owo ho but o mba me nche emfie sen ni na ade wani hu no tama me nya accident no me ko ho on be fa me ko ba me ko ye no e bra me yire ba fi ho no na fe na ma hu mi tinu aye kase ma fu aye kase ana eyi mi o ma ye be fa me de me ba e fi ho ti e ba ho no okoka kire school fo no se de asia konie ana on be fa me de me ko kolebu no me ko du kolebu no ana o me se yare na me yare ne nya accident no ana mo jame ho no me say den muka we bi but me da na me do finti me yire no onim mate se unim ni nyina mu no yemfa sida ema okese a ohata mununkum na chi no amen etiefo ne ahwefo na ya adom ayetimi be yi free ayasabia amen na second surgery no Mrs. omso me ne da ben akaska osi mese omso be ne da ben seska kuta yesesi ayekwa omo be ne ne ya ene ya kutaska omso yesen anu so chese anu bokọ enum kakresin nti ante ye ka de ekuta ye ho asem eya mo pesa ya gigi sika kwọbo ayi na firi ho enti ye bisa se da ben ye be ye surgery woni kan fa sika asem ni kan o wodi kan kire mu ansa na se bibi wa kire ade ataye kire o se akasika enti o mo kire se den o mo visa se ye we na ye koche we no mo chese ndan kaskan bi ho kwan ka chese na ye o mo tuyo so o mo ye to aso o so asika kro na o mo hia so so a o misai meboa wabisa ante unya Mrs. Hospital ne se eka ne yesen u misai mate ne se yan person ye pay na bi no eno na yesen 200 million 20,000 mate enti abusuya na omo de aseda na enam na ye hwe se de aka ekire bia no onyankopon beye se de na ni daso ni ho a nyame ye we no bema na wo fa nyame no o Kristo som din de sen Joseph Adam na me ya Yusuf okay me ba Joseph na so wo kremo mu na wo ye Joseph ba wo ba Kristo som no wo ye Joseph the dreamer because e da ye som mu e na hu se ye se ko wiase amaman ne ko kana sempa Bibia be fine. That accident is in Kono wako evangelism oba ye na accident bottle no. Nse mo hwam say nyame kwan wo nkunu. Asori be na oda no. Na me CAC asori. Christ Apostolic. Because me hu say na why graduation bia na o she robe ni bi no. Asofo school. Okay. Mate, dia ka kire bia no wo nyame be ye. Why? Amen. Na nyame shiramo. Dia ma jama me no. Mama nyame shiramo da obia wo ha nyame shiramo efise ebedu mbere bi mpo na menim bebi a mewo sesi a wo kasa mimpia ya dimpo se me hu kwaya kofie mayira nti midamo ase o picture na ebeto TV ni so no eni ti se wo ho na wo hwe wo old pictures ni bia ya na wo feel sen na you sunku a oh Adamu nyame ayewie nyame shiramo yate pa nyame ade bia mo hwehwe wa ha bia no Kristo a wagye me no on be yemamo amen on yemamo amen se ade ba ko no se enka mpesem bibia me na mo a enka adwini ya clear na nyame asem nko a na obema timi sorry etimi sorry mum de but aya na akwachi aya small one obema no so ate so ate aya me ngonwa sorry emutimi ye den sorry dia etimi pega kakra okay okay nanso se de na tie first na ntisa abiem na wo ho a etimi eba otirim se onu obi oyere na feeling ni timi ba
na embasa but me bomb pet senka be ma wo ho anka atenka timi ba utimi nya edge ne se bia me ne me yire na sa atenka ne ma abi ni wie payenti because me si we ya unte me si ni fana benkum dia mente hwi ba usi benkum ne dia wote ni fani mu nese o ma anya surgeries ni nyina kra aso no so kra betimi asi aka ho so wo ye we na ebebie okay matinti mo ma yenhwe de nyame beye yese akwatafuo du na Yesu sa wo mo yade enyo mo nyina na ye bonua ye o ebi bai ebeda ase nyame nhira mo na da me ka me say gratitude is a must. Ebusiafo de edi kan no aseda kese enko emfama obibia oyi ni sika ede boa yo mo bom paye nso ede ma ye papa no aseda kese enko emfama muni asisi ano papa ne die okai nyama kakwe bi na nso onkai ni ya ejame die na mdwi se movies pe na yete sa die na we lose ne memory na we lose ne memory no pe movies die na yetiti bi na me de minim se reality na ebi wo ho na ye papa ya asemi osisi ade o kai kakra bi na eja won kai ni nia enti no de otimi kai no eno ne ye twetwe nkomo e wo studio ha se nti ye de obi bia ase se oboa ye ma etimi nya sika e di koyi ye papa ne na ye besa nso aye ne surgery foforo na osanso hie sika no se bibia ye be ye wo ye papa ho bia na ye sika enti no bibi bia be sanso efi eche dia be bia busia me dia be som na me ka sa ha egusa ye Emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment na wa share e dia ma onue bi ketwe mami esi anything any me din ye be sanso edin hyemu e wa ha biom ebusia makram